go rekisitswe ditekete ka moka tša papadi ye gomme se se bontšha gore papadi ya ditlhopa tša ka Soweto ke e nngwe ya ditiragalo tše kgolo ka Afrika Borwa. Go itukišeletša papadi ye go thomile mo dibekeng tše mmalwa tša go feta. Ditlhopa ka bobedi Stadium Management South Africa ba tša tšhoganyetšo go akaretša ba tša tšhireletšo e be ile karolo ya go itukišeletša papadi ye. It's an unfortunate culture in football that spectators arrive that 30 minutes pre-kickoff, prior to kickoff, that's crunch time. If we can manage to get people arriving an hour and a half before the time, it's smooth and easy access. Go tla be go na le maloko a tša tšhireletšo ao a ka bago 1,800. Gantši bothata bjo bogolo ke batho bao ba rekago ditekete tša bofora. We're planning for and expecting anything between 2,000 and 3,000 fake tickets. There's ways and means to identify them, especially with the scanning system now. Barulaganyi ba ka se dumelele balatedi go tsena ka lepatlelong ye e šetše e le tiragalo ya setlwaedi ka Afrika Borwa. That led to the decision that there will be 169 security personnel deployed 15-20 minutes before final whistle around the pitch in the bowl. And again, that's excluding the SABC members and POPs members that will assist there. Ba tša pharakano ba tlo kgonthišiša gore tšohle di sepela ka lenaneo ka mokibelo. One special plan is that Nazareth Road will be converted into 3 lanes, and that's for traffic coming into the stadium before the game and for traffic leaving the stadium after the game. Dikgoro di bulwa seripa morago ga iri ya bolesomepedi gomme papadi e thoma seripa morago ga iri ya boraro. Sefeso Ramara wa ditaba tša SABC ke le ka Johannesburg.